Assalamualaikum hurmatli do'stlar, hurmatli bizning barachamizni qatnashchilari. Ixlos qurilish kompaniyasi Yujniy Park turar joyi do'stlar. Dal ushbu turar joyimizda bugun sizlarga 2 bo'lmali batareyasiz planirovkasi bilan tanishtiramiz. Aniqdan biz bilan birga bo'linglar. Do'stlar, 2 bo'lmali batareyasiga dag'i buna yetib keldik. O'zingizlar ko'rib turganday aybay genen qo'llari bilan hazır girip sizlerge daha to'liq ko'rsatib beramiz. Жалпы аянды 78-40 çarşı metrede qamtıgan batarey do'stlar. Girip kelgende elе aybay genen prихожие 14,5 çarşı metrede qamtıydı. Andan keyingisi oң tarafında kichinekey санузели 3,5 çarşı metrede qamtıgan. Екінші санузели olsa biraz şunun genenirek 5,5 çarşı metrede qamtıgan санузели do'stlar. Andan keyingi girip kelgenimizde eң mayneli bölmelердің biri бұл оң тарабында жайгашкан ашканасы келиңиздер. Аябай кенен 14 çarşı metrede камтыган ушундай бир сонун кенен терезеси менен ашкана. Бул жерде даамдуу тамактарды жасап, конокторубуз менен жакшы эс алууга сонун ашкана болот деп эсептейбиз. Андан кийин бул ашкананын өзгөчөлүгү дагы өзүнүн 5 çarşı metrede камтыган лоджасы да бар. Genel terezesi менен игі восток талған жақты қараған терезе достар. Андан кейінгі бөлмеміз достар, ашқанадан шыққан деле оң тарабында жайгашкан. Өзүңүздөр көрүп тургандай 20 çarşı meтрде камтыган зал, аябай кенен, ашканадагыдай кенен терезеси менен. Андан кейинги бөлмөбүз достар, кирип келгенде де сол тарабында уктоочу бөлмөсү достар. Бул бөлмөбүз дагы өзүнчө бир кенен 14,5 çarşı metrede камтыган бөлмө, жана ошондой эле башка бөлмөлөрдө эле 4 çarşı metrede камтыган лоджасы бар. Жана албетте өзүңүздөр көрүп тургандай кенен терезеси менен шаркы болгон сонун көрүнүш болуп турат.